Jisu. Hak ke por ngala perkat mar shu kenmor kumno hak ne gospel jo Marcos kalmong ke khat riu ke khat ka hapsan. Kadai kata ka mission ke kraw tam jo Jisu. Kaba Palo ke Southly Gospel kaba Jisu on ya kibriu ba kadai kam mut ba kam mission kaba kraw ba ai ni kaba nengkong kamut ba ai ni kaba ban le jalo syak perthai hendai enthai kibriu ki jule ya la ngaju kenmau ngaju pet ya ki tu khana shpau dondoi ni tu khana shpau men sanoya Siapa ini kinong ya wak kiba crowd ki jule ya wak ha kini ki bru kiba mane ksut ha kinong kinya kinong kriam kiba crowd ha lo omba ada shale ben kanong nor kinong salia kini ki jong temen basano ya bat jong doi kini bru kiba pau ha history jong gari si jungi abang na I ke jing ya wak jo ki ompat ki don kun ki abang bule ya baro ki bru mo ha ki juk mo ta ki bela pen ikot Telo on hagre gospel Marcos kalau berhabrio ber bahasa Inggeris dia. To lecture ka perthai bat to ya lat ya gospel hati benriu baro. Syaka perthai baro habangi on hagat tin krip jadi benriu baro ngi on kideki ithnos hapas kabamut ba Itno sampas ini ia kat testimoni bermaya ho harga tim krip kumta kiju nono ba pule hai kat tim krip ubala pule kat tim krip do telo onba kane ka gospel jo Marcos la onba ini tu khanai phi indian la shimnya kane na gospel Marcos nong ba khandriu ka dikhot ba khatsan Kane kat kanan halaitli ki gospel southly gospel basan hakam pustol habangi pule kaya srimha Henry kuar ngan shimi bi tamna ki laitli ki gospel kata gamut ba ngan shim tangoi her ki srimha na du kinpin nanta hagar kombu ya ki dikhot kombu ya ki lenong nanta ki kombu ya kita Kaya sering bahalo ba kine kita gini nata ki lightly ki gospel Marcos gospel Lucas but Matthews kine lightly ki khata sign of the gospel hakin pray telo onba baro ma mi ape ya ka gospel Marcos Marcos bunsin ni ki primi on sunran di Marcos ngalawe si ape ha Ngaji kata hijingnya mengapa tip Marcos undai saudara Yesus. Ngada mau undai saudara Yesus babu Yesus undai bru utu bru babu karang no handai undai. La omba undai Bikin mau nem la omba undai Marcos la omba Bikin mau yang haga tu por ba ujisu ula syakam ya ujisu ula syakam long kishipai namarune Marcos ubud ujisu na jangai aku syakam ujisu ubud na jangai usyapin ubud na jangai ndala shipai kala kam hajan jong ujisu ubud na jan kamu ndala jan ujisu kishipai ubud na jangai ndak shipai kala kam kendri asitu ubud na jan Marcos udah sama lomba hak tak porong madia lomba wa ban bud yo Jisu wa andre hak tu por la kem yo Jisu dak sipai hak tak por ki pe Marcos hadir ki yo Marcos lu bo bud yo Jisu jale no kila kem yo marsun kem yo mau kertwai lomba ula pet lengkui piyo inam haga ngalayo ule naga gospel Marcos hi uba pen naga gospel Marcos kamong kaba kapsau ka dikhot ka sampuwe pinwa ya utung sama uba pen kui pijula utung sama datang uwe sama napdeng ki lai ki sautli gospel pinsel ba uwe sama
tang ha gospel ju Marcos parabol usama uba phet haba ki sipai ke la bat ye ki jan jong la omba ula phet men khui te de ta ka por ba Marcos ula imam la istin sisa kat kane te la isir kai ha le no la om ule Marcos udai usenran jong Petros Marcos uday unong batay tin yung Petros. Ubabot yung Petros kat shabalek kat shabawan. Une maamba ulabot yung Petros kat shabalek shabawan. Uday har tagapor kat po yung Petros laong ba Marcos utho. Kat po yung Petros kamur utho ng Marcos. Laong gini inong utho, kinutho. Komentari ki ong ba kilajan klep yung gospel Marcos. Balai kirajan kelar nomor ba kiong ba kam suam toy kini sekolah yang tho kim suam toy kilong kawa ka khendiat pelat yang galung pot pelat telo amba kila ha ka snam kawa saw spa nomor kawan kawa saw spa snam kawa saw lo amba kirajan penduk yang kena gospel Marcos kei wajah lo amba hadin anda kila war hadu ka snam kawa khat kendai, kemudian 19th century yang kendai spa, agasnya apa kendai lo omba gila no, gila lap pakai gospel Marcos kedai gawai gospel ke Sultanat Tam boleh, kedai ke Sultanat Tam nomor boleh ngomong haga tu ke gospel Marcos kalau ke Khandriu kedai ke dekat ke Kharsan, hakiwe ngomong untuk kilek ngomong pi, tapi ngomong sebenarnya ki kam das ngomong, deh. Siapa minta kamu subang? Semua beberapa kendai orang tu pilih nama pi tu penolong sendirian yaki benriu. Tak kamu subang. Tanah tak gospel lokas lu buat harga kristen jogu. Pini Allah. Siapa jing telah bangun kataru kamu subang. Henry harga gospel Marcos kalau buat Khandriu ka ong sendon ba to pilih siapa kertai baru. To yang Allah ya kristen. Ya, to ya Allah, lane penpena ya ke gospel syah benriu baro, ke gospel ke bamut ke kubor ke bawah, kalong kunta, om kunta namar Marcos filasutu hantu ba sumrong uran isu lokas ru sumdai usran isu habang ibule bang dai usran ru lokas ru udai utu usran ubadon hagi nyok nomor bisu nalor ki kharnu dom sah nyok ki sangral kita gide ki follower hatin pareng ki follower but disciple ki ther nomor wa kine ki sangran ki khot ke pang bat ye gine ki nyok bat ki on ki nombot jong bisu bat itu ki nyok hadin bo bisu ula lek no shableng lo om bat ki la long kino yang hak itu kila long kino tu na ya bisu wala kino kiba priu kiba satar bani Allah kiba kendo kiba syak bani apa namar ki semran yo bisu baru kisah bani Allah kisah khed kurat kisah tungkong pong kisah sanar pna kongpong te henrei long ba kini nyu khumut pat kim dalong putar rei kila syak ben jing ngah ole hakapos syar kan ga Roman Empire hakapor ba don kini semran bisu kasungsyar kanega Roman Empire haga po bolong Emperor Nero isi semua pang Nero hang ye kitan upa bam haji sing ye bro ye kitan break usna goi ka jakka ga hagalo kun modern football ye kitan break satu ye isi bom ikhai to bro de hagane go por gani thu khana ya fi haswa gata balai ba ujisu ong ha kisran balai ba ujisu ong ha kisran to lek ka perthai panyawa ya ka kertai jong nga ha ka perthai baro bad ha ki kinja benri baro naga gospel Marcos kolong ba khani ke khasa ka khana ga ba khandiat ne thu shapang pi shapang ujisu hi Laon katpa kini ki senran kidangnya shong perkat kidangnya perkat namar kini senran laon baki shapting hai ki jiu
Kini kesenran jom Jisu shifting bhai ki jiu, yo ki jiu mar ki jiu, marba ki jiu ki si bhai ki si loba. Hadu mentara lono priu, ubakren Jisu kin kurau lekho. Lomba bisa jadi ha YouTube set page ha, uno le jala start hatu ha dungkram hamne ajaka bisa di bha uno Jisu kin kurau kin tarik ki sapi hadu menta ki jiu ki si bhau Jisu de na jai bandu jiu Henry ki si bhau Jisu balai ki si ngamtin ka ai gatau ni saya page mo kimsa pulai dulu lo omba kanba ki semran ki dang shong hata ki prakhat namar ki menut shu bani na kayeng ki menut shu bani na kata kayeng Jisu omba ki hakam stol on shong up te kini ki semran ro ki la lengai lo omba kila shifting ye jiu kunta kila shong hak ka kayeng kila prakhat kuno le kyo hamne telakut ki kan mau bai tang yo Jisu ki prakhat la omba ka don ki jing thok don ki jing pule omba don ki sanran ki bai yam ha bai kan mau Jisu bale ki yam omba kat tu ka jing dor Jisu ni singa ni tumen mre menta don Jisu kila lengok dengan kila syukur dip namar omong syu bale singa Telo omba harta kapor katba kidang yakren kata long kajing sup ya pi harta kapor omba kini senran kila shifting nomor kilo mutur ya pi mars omba kajing sup ya pi kila snow shifting omba kila snow shifting hadu kata lo omba kajing shifting jong ki kalomba ki snow kumba yo ki agar ngai hagatin habru aktif klik of kuma kadang Jisu wala kata lo omba kai gabajia omba kita ni senran hada kupor kidang snow atatin ki on kel dei undai kidang ya snow atatin kidang ya lungo kidang ya kiong karmai ne te kelas on kata kajing shifting la tho hagatin ju play bom kata kajing shifting kalomba bashar kai hadu kata gran te hada kapor Jisu ula dom Jisu ula snow dom ula snow bakatung la hikai katung la batai Henry lomba kira shifting te hada kapor lomba kita snow shifting kajing shifting joki kalong ka syarkai bat Jisu ula on kuno Jisu ula on balai ki atatin balai pi atatin kali ki balai pi atatin kajing mo joki naga gospel lokas kalongwa ar usau ke thot tabalai prau kali ki balai pi so atatin balai pi shifting uong kuno hakmi ki ti bagi ijat jonga ki bala saprek hak ta por ki ti ru upen i ki ijat ru upen i la omba hak ta por ki senran ong kap to kapor ki jing shifting jong ki kalong ba crowd ro i mo ka jing sengur ratin kim shanget ki omba hak ta por ka jing la ja don gitar kata kare ka jing long jong ki senran jong Jisu ki ya omba ngila bukai Jisu ngila bukai mo kare ka jing ka Jisu kalau lendai kam su boy kadai tu bo ong jitu dirawal do une ono pun kumar snong une ono ngelong bakla Jisu kadai Henry tam hata ko por lomba na marba kila yo iya Jisu bagi tiju kidon ki prek jaju kidon ki prek kunta ki senran ong kila kemen hadu kata bat kajing kemen jong kila ong ba kabong mak ban batai nang tau Jisu kenang ban skem shushu ya kata kajing nget jong ki ulo ong kuno ulo ong shushu nama kenang ban skem ki ong ko ki parlok uang yaki pidon jingbam ye bam kata hak da kapor kini ki bar kata ka jingbam uang ba kadai ka dokha bat ka rong da kata Jisu upen shisha bala ai yo la ong ba Jisu harin kata Jisu hawa depan ya kata ka jingbam ong
ulaya tu kaki ulaong banga don katu bati hakipor kibaleno wong ulaya tu api hakipor baleno syapangka himang benen syapangka jingjia gine gitai ngalai tu bala ong shu ba ya ka jisu la ong shu ya ulaya tu hati sunran wong ba yang ada ya lupa naku ke kitab Deuteronomi. Haga kitab Deuteronomi penolak haga kalong bakapra dikop bakapsan la omba dep ya lupa. Penmila itu ben mi ya ulong ya lupa walong kung Moses habdeng ki Israel. Sengap kane kadega jinget lupa Moses capang Jisu ba ong ujisu un sami kamu sami we breu u balong thik kum Moses kamu ulong thik kum Moses ha kajing sta kamu ulong thik kum Moses u bami na Israel kamu habangi kren hamne kamu habangi penyaper hamne kamu Moses ulong thik kum Jisu. Tengok Jisu parwang ngalong kamprau bani Abraham, ngalong kamprau bani Moses. Hangtang Yesu tu Jisu ulong bakamprau Moses, ulong kamprau Abraham. Tamba ompat don kum Moses dewa Arya Jisu. Haka jing prau. Kamu nantaha kitab Samuel ayat lupa Jisu ya Tuhan hakimong yang ada ya Tuhan baru syapang gading syapniap syapang gading syalaben wong ada ya Tuhan bahana kitab Sam ganumbar ke prab kendai dalam besau ke boong yau sumbai jumen penek junom la junam pateng benriu ha kata ke por lo ong la pli wang ya gajimut ju perkat jong kini kisenran lomba undang Jisu la pli wang ya gajing mujoki ya gaban syempang ya kita gajing to baro kisenran haba kidon haba baro Jisu shishu ula omba wa ya tu haki omba lanang tundep omba hande wong kumira thoba deyo krisban sha paden na kinong ya bhaga balai singi ya ganel Jisu omba de tho haga kitab bareng syapang gajing mi pat jong Jisu haga singi balai na kitab Hosea kila ulong bahri di pat ke baar ya kitab Jisu de tho syapang junga haga kitab Hosea syapang gajing mi pat jong syapang gajing pat jong haga singi ke balai telo omba haka por dei haga lega por Jisu ya kren shibon ma haga si lo omba haka ba kut Jisu no teng jonga bani Allah ya gospel hagi penriu baro to le pi shaka perthai baro to ya Allah ya gospel shaki kenja penriu baro haba pilek ong no ongre ban shulek rumah ongre da apshwa yung simbukut da abha yung simbukut hag gospel yunius lada hipule ongre bangi ong hag gospel yunius ong ublay Jisu prasad simha bu ula sliu te kila yo bor kila jalo hendrai gamlong babria ta habang hipule ta yung gospel yun suwa te ta pule sa gospel jong Lukas mission ke gospel jong Markus Lukas mission bagalong ta ong Jisu ba yai up wong enda pengkup ya pilih kabor nang ta haga kitab ikam gospel ong ba wong yai up shong anta ngan saya tu ya pi te yai up ngan wong enda pila yo ya ta kabor enda pila yo ya ta mensim bukut enda kisle jalap tenda pile jalap rumba hama pile jalap undai ban shule jalapan jomno nangne imane ame jom chano sendiri chano thong bur le jalap le kadumon hagia disiplin Jisu umsha Jisu hikai kabalang kustrian jungil kaju hikai diberi disiplin
Kasih orang ngajirwai hawa hakmi haswa balai seperti hawa sedang channel orang soy. Kamu mut hab hawa yang step justru orang yang kisenran hawa no orang hawa sedang shwa na Jerusalem. Habis sedang na Jerusalem kata jaga kasnong jong kisenran kasnong jong jisu kasnong jong hijau. Katai kata kasnong bau jisu usah laong bau jisu wong senang luar boleh start boleh jalak seperti lada umpat boleh nak jom kebalang. Dia ikut semua hawa kiswa begini jalak haswa begini hapun kam training harun kam hapalang wajul khapalang tunggu boleh bertraining kam boleh pergi kam boleh Allah pansumi boleh ICT hapalang wajul diberi subhang aku apa dengan apa kepala ni tiga disuruh hikai disuruh haduk pada suatu ai kecing kita syirkai ki grup ikran baik inyon baik hendai hak bakut wala kataru wala jisu umpande sablen disuruh kim suatu hak apa haduk wong yaki mentang ale sablen kalau biang yang kabamut jisu wong kumbau pau pa yang wong kumbau pau pa yang ngarung pa pi dengan tahu kahana kam rapston wong ngaleno kabumba yak shom sumpi kamram kolom saga jong senran degi senran ki haban sedang ki haban yalap ke jirap jongki ke deban sedang Jerusalem nanta pinlek Samaria nanta pin salek syadu kut kepercayaan yo anda pilak kudep ke Jerusalem ke Bangkong Kabaan ke Judea nanta ke balai ke Samaria nanta pilek syatuleng ke percaya. Balai uji suwong ta. Lada umrah bayalap tang habo Jerusalem tang haga sinong lajong ke Bangkong. Pima bayalap kamut mengenai seperti. Lada umrah balai ke Judea kamut umrah balai antara umrah balai seperti. Lada umrah Samaria umrah balai seperti. Terlalu priu ngam tang ayawap. Ipriu tin sakrul bain jangan. Yang tahu hendai ladang ngalah ansya yang terkijing berkamu kita ladang ngalah ansya enda ngalai seperti itu lagi peniap semua peniap tak tahu Thomas Wan cari India ucap peniap tak utang yang lak long ucap sum berjeromba lomba lumayan kita Thomas kata kisah bunha Saint Thomas bunha ini cakap India India yung laong ba kadai halo kata ba kisenran baro kila syak peniap wala ki syak peniap dari ki klem syuting nomor ba kila ya jai bajai nomor ba kila snow tho ba hang ta kan jingim